Kay willakuymi Quichua simipi lluqsimuchkan Tribunal Constitucional Wasintakama. Kunampuniñataqsi kanja kay programa noticiero Ñujanchik TV Perú hinallataq programa Amaneceres del Perú Radio Nacional Ukuntakama lluqsimunqa. Tribunal Constitucional Wasi Umalliq Marianela Ledesma Nervaez willakaykamusqa. Churaykunjas lluqsinanpaq kay Estadupa Canal Ukuntakama microprograma nisqanchikta wasillapi tiyaspa Constitucionta yachani utaq Aprendo mi Constitución en casa nisqamanta. Chaynallataq gira, aprende y comparte. Kaykunam ruwasqa kachkan Quichua simipi chijichisqa kananpaq, riqsichisqa kananpaq llapallan lawkunapi. Chaynallataqsi lluqsiykachinqaku documentales nikusqanchikunata. Chaypis rimaykuchkanku Tribunal Constitucionalpa sapinta iskay chunka pichqa wata raymechasqanta iskay chunka tawa punchaw junio killapis. Kay allin willakuymi lluqsirhamusqa huñunakurquptinku Tribunal Constitucional Kamachiq Instituto Nacional de Radio y Televisión IRTP Umalliqwan Eduardo Guzmán Iturbe, gerente general Rosa García More, gerente de radio Hernán Mejorada Chauca, hinallataq gerente de prensa Renzo Mashay Macesidor. Tinkuykaнаkusqaku tribunalpi llamkaqkunawan. Ñujanchik willakuyqa ñawpariq Quichua simipi willakuymi kay Televisión Nacionalpi lluqsimuq. Sapa punchaw lunesmanta vierneskama pichqa pacha kimsa chunka tulmiyuq achikyaqmanta suqta pacha tulmi achikyaqkama. Lluqsiykamuchkan TV Perú Wayrawasi Ukuntakama chaynallataq Nacional FM Ukuntakama. Kay programa Amaneceres del Perú nisqanchikpiñataq lluqsimuchkan lunesmanta vierneskama tawa horas achikyaqta.